Kubor nakaslem jong unongsan hima. Urang ba senong ke senong maukar uba arwan taryang ulaya uban pelipat ba ya ke mega mart kabadai kedukan di ya kitiar babun jaj kabala bu ha maukar kabadai ka ying jong ba boldness nong room kabadan mars nda ka khasi national dorbar hall maukar ha kabaki pat ba ki shusimbet ya ka kriya panjit hi kat ba ki don kam klem da don kam shu banda keli ni ki try dukan henry pan sulet seu pat ya ka pisa hakamat jong ka counter haswa bakin mi na ka jingkang hagani ka sngile don langru assistant rangba snong uba ransom sutenga kinong kit kam snong kiba hayeng hasem harin kat ki kon jong ba boldness nong room kiba la penyat ya kani ka dukan ya kitiar kitar kibadai ki marba mardi ki jingta jingber bat ki jingdon kam hayeng hasem lawan ban kitbet nadu delhi ban penpoi samaukar hakador kababin business and nyemput na yung business jumut dungi hadi ba miseng ni ka boy ni ka ya kan ka mega ma kadri ka itmu dungi kumno ba jarap dan ikut sama dungi bakin gayo ikan chan we kama ada ba ki kena uli kam tam kena become kena e-commerce but diwe lu ka persiapan kali kita sutu kamu di joint venture kamu juga ka profit and loss kumno lale kumno ki discount kumno ki KGST kumno kung kita ke watang kata spot just sutu dunia kumno de hangi amadan ni ka mat ni di sama gitu ni kira buat ni school ni college ban study hangi ada bangir ni ayah ka tinjaji kaya ni jibatai ma kalau bukan institution aku bihuntan na kontak ikut sama lagi tiba day na kontak ni kam terjengnya jadi kam kai pateng Kermen balomba kani ke center handi kinyo kajihikai kumno bakin snai ki DPR jongki la de kwa mansek gidu ikam kila ban snai ki balance sheet jongki nomor ba hakini por bertahi ngiui babon kisamla jongi ikener dekti panyeseng lagi kam lajong bat bon ba kijing dom kam ha ba kitseng ikini gi kum kini gi jat kam te kalong kai wasu sarong na kalian snong idon ko ta center kijing ai ba ha barok ong ka tilum le kawan najram but habang yung kini kiki barok ngide ban ay mo yung play ngide ban kenma yung play ba kini kicingkel ku kijong play kum kayin ngatrai tlale ikata ba ngakermen bahadu kene kiya kade kiti berbuat kijong play kum mo Samuel mo Ebenezer hadu kane kesini kakti kijong play lalong dekat pi kum kayin dari padu bapnia aja ketika kam kumjui pakai mau tak bahi besar barok kibalak banyak lang hakan jamin nangta kiban yarapru hakan mega mart kini argut ki sales person ki jongi nangta kinong kit kam joka snong kibalak banyak lang ni hakan por kumju ru ye pastor kani ketika por ka kodor ka ba minyo pat kentang minyo pat ai mo yo le pat kentang ro khamtam ban bu ek ke ro ke jingwa Irudo kumno bani conceptualizing idea the idea of kini kasong ba fofo a franchise franchisee operated kamu they try the franchise untuk di Megamart kembali penyak lagi jom di try in this case they dulu bangkit. Okay, so like this, because ini yang sudah kami sesuai, yang sudah kami lari especially apa kami beri kejong ini kami guna kini franchise, kami tambah di try kasih, namun lebih don, kita don,
Tamar kadi kami kamati is the first of its kind hanging apo Meghalaya Boy. Kapag sila station. So this is the first time. Kenalian sa hanging isunat ba wala ka mega matu. Kada cha tis po Delhi wala maka kasukhan kasi. Kaya berlayo ang liwat kata na kasha do sinis po Meghalaya.